العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Terlebih engkau merin kalina pada beri namasiki Pangalan Ta'ala memiliki ceningati si mata papolai anu napuriwi niniriwi papisangkana ripuminasa si rampi-rampi aki pako ginalumang Pangalan Ta'ala anaya angkai melodi baca-baca angki yang ada itu adana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud innakum fi mamarril laili wan nahari fi ajalin manqusah wa amalin mahfuzah wal mautu ya'ti baghtatan faman zara'a khairan yushiku an yazra'a raghbah wa man zara'a syarran yushiku an yahsada nadamatan ولكل زارع مثل ما زرع ما قل وكفى خير مما كثر وألهى kedai menjepu idi temenang yamanang engkamanaki simata nalalui wennienannya asoy dek napaja wenni aso simata lalui ki ri waktu simatari kurangi betulna dek napa jana kurangi asoy si bawa wanni ajalata sebab matentu atau ngirilino matentu maka dah 20, 30, 10 ya 50 tahun puramemen ni matentu rekwero napa tongkarilidoi jadi dek napa aja kurang wanni kura sisi wanni aso kura sisi aso jadi ko seratu asona laba si wanni aso kura sisi di asera mani pulona asera tolimak kuniro jadi yana napringerang maka aswani kurang aja letah kurang umurutta anania aswani amalata angkamanang ni simatari parakai simata ritaro simata ireking sininay pagawi kamanang ni asuwan ni de aga de aga pagaw aga yamalakang aga ripapole jaga de cega sia-siaga makigunaga kamanang ni asuwan ni ajalatul dicapu waktu umur
wal mautu ya'ti baghtatan naya matingi pulih riga angkana silalona ena ratti wattunna pole bawang denak kadamakko capu napa aja nih. Jadi nih gini kita nak decing macawit ni tu tanang riuran maren tu matu tau makwero tanang itu anu mapagariu nareko tanang ni decing papole decing pogawi decing ayat toro matu nadupa deseto anu mapagariu sebaliknya ni kata naja mawit ton itu majepum mengala sesekali itu ningala na sabah ya metoh na tanang anu maja na tanang menyesal imatu kita ngamui kare idi biasa papole ja idi motor matu mas menyesal mas sekali wa usolangin na umurku beningi decing upogau angka motor guna aku angka motor takku angka motor tau rampe medecing nekia inna aja na iya magi hantakko atak kalupa bang si mata-mata mengkaika jadi sinin na tau matanang na punay manang pada iya na tanang aga na tanang ya toto na dupa ya to nengala ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha nai anu cidde ne ke ganna mo mabela de cenna nai ana rekome gai ne kia mapatakalupa mo cidde mi nariko ganna moi madecin ni itu naya megai naikia napikalialiki nagalagalaki maega jama pentita sala nasabari egana mega warampara mega padisang mega lebir mega pangka mega naikia nagalagalaki maega pakkasiwia penting salah nasabari egana jama-jamang nasabari egana waramparang nasabari egana pak disengang kang kana anu perlu ya biang sesa ay nasolangi kia mabela mi de chenna ko cedde mi waramparang asal de mo na pikalialiki cedde pak diseng asal de nagalagalaki ayar nakanaro maka da cedde na mapajaji mo ganna mo mabela mi de cinna na iya maigai na ikia magalagalay mapikalialiwi nahalangi ki masaro kasing asaginang na ati ko ati na masagina manyaman itu masanan ni kebiasa masagina waram perang ini kama perri pinading tania asogirang nero akasiasing amalarang sebab tolima susaki tolima perri pinading ayar dia sang asogirang ayah dari itu atie sogi atie masanang menyaman nyawana jadi masaro deceng asaginang nati anania khairu zadi taqwa bokok kami nama decing ame taurang iri Allah Ta'ala ya nari bolai na tau iri Allah Ta'ala idik na tu punay bokong makasilada made celada bokong marada tia capu nareko punay ni
ami taurang secara jannah pengalat ta'ala yana tu khairuz zad bokok kami nama kesing wal khamru jumma'ul ithmi na iya inu-inu minuman keras inu-inu malewa mapiwaju yana tu pak dipun nasidin na dosai yana tu jumma'ul ism pak dipun na papak depungan na dosai ya manang nasaba narikol lesan ni peringrang dek na nama dia cepinat dingi sakaru panidosa meluri pugau nasaba dena nasihat pinat dingi jadi melada sana berbahaya wan nisa'u habailus syaitan mananya makun rayi rayana tu tadona setang tadona tuluna patikanna ena tu napake setang ni mautikan ni tawe na tiwi ilori wading ni makasolan sesena ayewe ni ganasang makadaan ni sa umakun raye tadona setang ni tuluna setang ni itu nasang korolaonar wasyababu syu'batun minal junun anania umur alolongi akal lolongangi amal lolongangi sebahagian ni sediwi takke poleri aku jangangi betona koro waktu biasa lada temade cepering rang perlu lada ki simataming kali ngapang aja nasihat nasaba pikiran ni nariko waktu makoiro maliwasan na ina polay kacina-cina polay na pasuma kaleleng ripon na ada makada sebahagian ni poleri amalingan aku jangan jadi perlu melada terarah perlu melada merepe rita wading pengajari pedeceng ni adanya manuhu min amalil jahiliyah empatinge awatingange sai amala jahiliyah betana tau amala na tau de inamade cing agama na tau de inamade cipahan na yare kamakara ki tau bongo kena na de na din dipagore koero makadai makadasi inni la abghadu ar-rajula arahu farigan laysa fi syai'in min amali dunya wala amali al-akhirah majepu ya nasang maladai wabaci ucaca tahu uhitai kosong de irisit de amala lino jama-jama lino de irisit wai amala akhirat tana ada kahira mitai melada kata kajana mitai nariko engka tahu kosong tanya to jama-jama pedecing nirlilo na jama tanya to jama-jama akhirat na jama termasuk itau kosong jadi iya kata-kata yang manang termasuk ada masalah lebih mencaji pengajar wajib mencaji apikiri kepada seseta asarikum menginawat din rilolong de cennali no de cenna akhirat amakuniro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.